10 maart staat een dia boluntario para Seafloor mapping. Wat ik vandaag heb gedaan is een stuk gekajakt. Met de GoPro eronder om de bodem van de baai in kaart te brengen. Ik kajak niet zoveel, dus dan is het best een workout. Okay. Well, at first it went well. Then, some challenges that we faced were like the water currents were a bit strong, and other passing boats would like generate some large waves to kind of rock the kayak a bit. But apart from that, everything was really fine. we nos como comprende saca potret e bodem door die bike kayak na final bimba. Antes saki di lo que me comprende antes usei para build data, dus mappen data e bewaren basically con een useren. Oh, we went on an expedition, kayaking expedition. Yeah. Collect data about the Seafloor and the Surfside area. Lalama mabing mamuhamipina. Awi mabiyuda ang metabolic foundation. Untuk ku RESEMBID, jamela. Untuk masuk kayak and road di beach pa na medio dos buinan e bimbak. Asina musu por a filma a superfície di vloer di lama. Para isso foi processar analisar aqui que tá material lang gusto. Então nesta assim balança bom, para se não me lo caiga kayak e você não lo bem resgatar me daqui. Pero mal logra, vai e bim back. We went with the kayak to point 3 and we went back to a grassy area and in a straight line with the kayak, and the kayak was making pictures of the ground. And those pictures will be analyzed for research about the sandy patches, the seagrass patches and the coral patches in the water, right? Seafloor mapping é importante para sobrar na Aruba e na hopi paisnan do mundo. Nos está falta ideia com hopi recursos nang nos tinha nos lama e resources nang marine resources nang na deyama nos meste por manejar nang para do futuro nang tem. E sem data, sem mapa, não sem data, nos não por visa de em que estado está e como para manejar. E esse aí nos falta aqui na Aruba. E esse Seafloor mapping tá, dá nos indicação que o tem nos lama, assim nos para manejar, conservar. Se bijvoorbeeld mapa não te indica nos jarbe de lama também indo atrás, dus agora nos nos messer pak esse aan, het bira soort de alarmsystem para nós saber como bisa para track aan de bel e bisa ok nós temos que implementar certo regla nang certo beleid para make sure que jarro de la mata queda existir. Yes. Kinamo pomira turco nessa cobri de dia, mas é danke nature voluntário nang.